Allahu Ekber, Allahu Ekber. Es-salatu hayrun minen nevm. Es-salatu hayrun minen nevm. Assalamu alaykum ve rahmetullahi ve berekatuh, hürmetli video tapşırığı qarawçılar. Subhanallahi ve bihamdihi, subhanallahil gazim. Allahumma salli ve sallim ala nabiyina Muhammed. Bugün biz sizge aprel ayının video jurnalını taqdim etamiz. Bugünkü jurnal bizning izgi Ramazan ayına bağışlangan. Rahim etib qaragız. Aldağı bir neçe minutda. Ramazan ayı boyu iftar oşlari o'tib turdi. Abu Hanife meşitinde Müslümeler reisi saylov o'tdi. Yaqtaşlarımız Umre hacına yol tuttu. Ramazan ayında pulav taratıldı. Bu şehrimizde ay boyu Kur'an hatimleri devam etti. Yaşlar bölügi fitra paketleri tarattı. Gayet günü zor bayram. Subhanal Melikil Hannanil Mennan. 3 aprel Tübennaratbaş avlunda iftar oşlari boshlanib ketdi. Buva shahari G'usman Mashiti imamı İlsur Hazrat Nurullin Ramazan ayı boshlanu bilan qutladi. Endi bu Ramazanni Alloh taolo har barchamizga muborak qilsin. Alloh Rabbim qabul urozalar qilsin, qabul namozlar qilsin. Kabul meclisler eylesin Rabbim Allah. Ecir savapların Rabbim. Dünyalıkta da, ahirette de her başlarımıza ko'rgan nasip eylesin. Azan aytib, akşam namazı o'qib, Ishmakar Rashid qardash bo'lishligi bilan azirlangan multabin ortına jamoat rahim etdi. Ecirli bulsun. Hamidimin şuşu yasalgan binada ol özüne göre özünün funksiyasını ötesin. Şuşunlarga kimnin ilişki kirdi? Onlarga yesli bunda bir nesede bulmasa, bir nesede uyuşmasa, bir nesede bir meripiyatı bulmasa, onlarga savap tuktala. Bana şu göre yani bunu bilen kullangan sayın onlarga savap. Kimdir özünün iliş kirtken, ilişni kirtüşlerge, temni riziklarını pişirüşlerge Allah subhanahu wa ta'ala ecirler, hayırlı, bereketli turmuşlar bilsin inşallah. Subhanal Melikil Hannanil Mennan. G'usman Mashitinde iftar oshi o'zdi. Tabın ortında muhtasibimiz Ilmir Hazrat Hasanov qonaqlarga Ramazan ayı bir rahmat ayı, şul ayda ko'proq izgi amallarni qilib qolirga edi deb murajaat etdi. Ramazan ayı ol bizni shunday bir ay, aning fazilatlari ko'p, aning foydalari ko'p. Amma endi ol tag'in bir zo'r bir fazilati u da bo'lsa, u bizni birlashtiradi. U bizni birlashtiradi, u bizni birga o'tirta. Allah'ım şu okulgan mübarek Kur'an ayetlerin beraberinde biz dünyalıkta vakitli şağına kalışlarımızga hayırlı bereketli ömür bir. Namazlar okurga Rabbim bizni irettin, Kur'an tanırga irettin. Allah'ım iksiz şiksiz maktavlar sana. Subhanal Melikil Hannanil Mennan. Madrasamizda shogirdlarimizni og'iz ochtiruvda bo'ldi. Subhanal Melikil Hannanil Mennan. Subhanal Melikid Dayyan. El-ma'ruf bil gufran. Biz ешкана şunu ескерtib olamiz. Birinchisi Ramazan ayı bu bizning terbiye ayı. То есть это месяц воспитания. Поэтому вот это вот все, что для вас приготовлено, это специально именно для тех, кто постится. То есть именно уразалы килиш. Bu Ramazan şerif aylarımızda kılgan izgilliklerimiz, kılgan gıybetlerimiz, tutkan urazalarımız, birgen sadakalarımızın barısında kabullardan kılıp yarabın. Günahlarımızga kafarat bulup eriştirip, hem bilip hem bilmey kılgan günah hatalarımızdan gafu etsen ya Rabbim.
سبحان الملك الحنان المنان سبحان الملك الديان المعروف بالغفران والموصوف بالإحسان الوداع الوداع الفراق الفراق يا شهر رمضان اللهم يا قدير ibadetler Türkan olarak kabul olsaydı Allah Subhanahu karşısında buradalarımızın azine körü nasip olsun. Buna bir gün iftar meselesi inşallah bizim de buna bu mescitte azine içenci yani bu yıl küyüp uzlaştırılara yani irtegeden nasip olsa tüydet kıla taribes ömrek alalmaz şerif ayları inşallah varsa bile havuz açtırır burada tutan kişiye uzlaştırır nesebilen sevabı diye inşallah Urazat tutucuya küp necir yaktar kılına şerefetli avuzat tutucuya da inşallah nasip olur. Nezil mülki vel melekut Sübhan nezil izzeti vel azameti vel kudreti vel kibriyai vel ceberut سبحان الملك الحنان المنان سبحان الملك الديان المعروف بالغفران والموصوف بالإحسان الوداع Şuşa mübarek meclisке kilip, bunlarımızı davağa bitirip emin deyip duruşlarımızın, şuşa meclislerge Rabbim ölüşlerin kırtıp, şuşa meclislerin iyiştirişlerinin, şuşa temli temli riziklerini pişirip Rabbim Allah, bizlerimizin seyhanetlerden, hizmet ölçülerinin, merhume bulgan, gazize, eti enilerimizin, ebi babay, ir tuğan, kız tuğan, irham kız kardeşlerimizin, bağır jimiş balalarımızın, sabiyalarımızın, halal cifetlerimizin, bizlerden Rabbim dağalar emet edip yatışıp, barça ervahlarını da Rabbim ruhlarına الملك الحنان سبحان الملك المنان سبحان الملك الديان المعروف بالغفران والمقصود بالإحسان الوداع الوداع الفراق يا شهر رمضان سبحان الملك الحنان المنان 11 aprel müftiyimiz Kamil Hazret Samigullin Buar rayonimizga qonaqqa kelib ketdi. Müftini Muhtasib Ilmir Hazret Hasanov qarşı aldı. Eng birinchi ish etib, ol muhtasibatning ish natijalari bilan tanishtirdi. Shulay uq rayonda ishlab keluvchi madrasaning ham shogirdlarining 2021-2022 yillarda erishgan o'ng'ishlari, o'quv-o'qituv ishchanligi haqida so'zladi. Muftiy Hazret shogirdlar bilan uchrashuv o'tkazdi. Если мы пойдем с вами Лайлатуль Кадр, это ночь, которая лучше, чем 1000 месяцев. 83 года. Как будто 83 года вы сделали что-то. То есть за один день можно увеличить на 83 года поклонение. И вот эта фурса, эту возможность нельзя упускать. Поэтому в аяте говорится, «Ла'аллякум таттакун», быть может, вы проявите таква, станете богобоязненными. Но это можно только когда вы проводите свою жизнь с Кураном. Андары мөфти Камил Хазрат Самигуллин районыбыз башлыгы Ранис Рафисович исеменнән оештырылган масса күләм авыз ачу мәҗлесендә катнашты. Авыз ачу мәҗлесенә барлыгы 70-кә якын кеше җыелды.
Алар арасында төрле дәрәҗәдәге җитәкчеләр, эшмәкәрләр, иганәчеләр, дин эшлеклеләре, шулай ук өлкәннәр, аксакаллар ифтарны хөрмәтләп төбәк казые Инсаф хәзрәт Җәләлетдинов, якын тирә районнардан имам-мөхтәсипләр, Ульяновск шәһәреннән кунаклар килде. Килгәнегез өчен бөтенегезгә рәхмәт. Тоткан уразаларыбыз кабул булсын. Теләгән теләкләребез кабул булсын. Килгән кунакларыбызга рәхмәт. Бергә матур иттереп ифтарлар уздырып, Коръәннәр укып, матур иттереп шулай яшәргә язсын. Ашһаду ан ла илаха иллаллах. الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وأشفانا وأغوانا وكفانا من خير حول ولا قوة منا وكم ممن لا كافي له ولا مأوى. الحمد لله الذي أنعم علينا وأفضل وجعلنا من المسلمين. اللهم إنا نسألك تمام النعمة ودوام العافية وحسن الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان الملك الحنان المنان. 15 апрель Абу Ханифа мәчетендә районыбызның абыстайлары мәчет каршында укытучы мөгаллимәләр җыелды. Акшам намазына хәтле мөхтәсиб Илмир хәзрәт Хасанов хөрмәтле апаларыбызга насихатларын җиткерде. Авылларда имамнар белән берлектә эш итәргә буйырды. Allah subhanahu wa ta'ala şu mübarek kişilerimizni, Ramazan aylarımızını hayırlı, bereketli kılıp inşallah ben şu meclislerimizin de şu bolgan jiyilişlerimizin de Allah Teala hayırlı kılıp, bereketli kılıp, faydalı kılıp inşallah ben şu her bir jiyiliştensin, her bir meclistensin biz indi bir neticeye şekerga tiyiş bulabız inşallah netice indi hayırlı bulsun. Көн тәртибендә буа мөхтәсибе хатын-кызлар рәисе Глира Фаиковна вафат булу сәбәпле яңа рәис сайлап кую мәсьәләсе иде. Раз ул менә шунда бу эш белән шөгыльләнә икән, тынычлыкны саклар өчен, иминлекне саклар өчен, ул туры фикер туры киләме килмиме, ул анарга карамастан ул нишәгә тиеш, ул барысында бергә җыеп, эшләп, менә шулай иттереп алып барга тиеш бу эшне. Ризамы? Kullarını kütərikmə? Hazır indi bunu Nazim apa sizge indi bir какой-то bir наверное özüne göre bir təqdimlər, proqramlar bir yasap nitə bir kengəşib alabız da nasıl indi mən şu proqramlarla işləp gitsək, proqram bilan işləgə yaxşı bunu məktəbdə də bit, mədrəsədə spesial bulğaç, qaya nişə kirgə, kimgə kirgə, nəsə birgə уже barısı da var. Jingil. Әлеге вазифага бер тавыштан Назима ханым Сөлейманова сайланып куелды. Акшам намазын укыганнан соң әзерләнгән мул табын артында ифтар кылынды. Алла Тәала үзе таткан уразаларыбызны исән сау татып битергә ярдәм бирсен. Әлхәмдүлилләх, Алла Тәала насыйп итте Рамазан айларында күргә. Апалар, Алла рәхмәте булсын, шундый ишаныз белдерүгезгә. Тагы да шай бергә исән сау эшләргә насыйп булсын. Алла Тәала риза була торган гамәлләр кылырга насыйп итсен. سبحان الملك الحنان المنان. 19 апрель буа мөхтәсибе Илмир хәзрәт Хасанов җитәкчелегендә бер төркем мөселман изге Рамазан аеның гомрә хаҗына юл тотты. Хаҗилар Рамазан аеның ахыргы көннәрен Мәккә шәһәрендә үткәреп, Харам мәчетенә намазларга, ифтарларга, тәравих, тәһаҗҗүд намазларына йөрделәр. Гаит намазларын үткәреп, Илмир хәзрәт җитәкләгән төркеме белән Мәдинә шәһәренә юл тотты. Хаҗилар тарихи булган урыннарны зират кылды. Ухud тауында ике кыйбла һәм җомга мәчетләрендә Хандак сугышы булган җирләрне күреп, бик тәэсирләнеп йөрделәр. Хаҗилар 5 вакыт намазны да Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям мәчетендә укыдылар. 8 май көнне Илмир хәзрәт Хасановның төркеме туган якларыбызга исән-сау кайтып җитәр дигән теләктә калабыз.
سبحان الملك الحنان المنان 20 апрель район башлыгы иганәчелегендә ифтар таратылды. Хаҗилар мәчете учакта пылау пешереп, хуҗабикәләр ярдәмендә махсус сауытларга кайнар килеш тутырып, район мәчет имамнарына тапшырдылар. Алар исә ифтарны үз мәхәлләләре мөхтаҗларына тараттылар. Ранис Рафисовичка исәнлек саулык, эшендә зур уңышлар теләп калабыз. سبحان الملك الحنان المنان Шәһәребезнең 4 мәчетендә Коръән хатим ителде. Рамазан буе көндә мәчетләребездә микрофон аша Коръән укылып торды. Хатим тутыручылар Аллаһ йортына бик теләп йөрделәр. Хатимнәрне Буа мәдрәсәсе мөгаллимнәре, шәкертләре, мәчет имамнары үзләре башкардылар. Шуның хөрмәтенә шәһәребезгә тынычлык, бәрәкәт инсен. Амин. فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون فأما من تاب سبحان الملك الحنان المنان 28 апрель балалар өчен ифтар мәҗлесе үткәрелде. Барлыгы 70-кә якын сабый катнашты. Ахшам намазына хәтле Госман мәчете имамы Илсур хәзрәт Нуруллин нәни шәкертләргә сораулар биреп, ислам динен ни дәрәҗәдә белүләре белән танышты. Хәзрәт балаларга үзенең киңәшләрен бирде. Ахшам намазына азан әйткәннән соң балалар намаз укып, әзерләнгән мул табын артына рәхим иттеләр. Соңыннан Хәсәнҗановлар гаиләсе әзерләгән пакет бүләкләр белән шатландырылып, иләренә таралдылар. Барлык ифтар мәҗлесенә өлеш керткән иганәчеләргә Аллаһы Тәгаләнең меңнән-мең рәхмәтләре ирешсен. Кабул булсын. سبحان الملك الحنان المنان Районыбызның мәчетләренә җыелган фитра садака акчаларына азык-төлек пакетлары тутырылып таратылды. Рамазан аеның соңгы көннәрендә беренчеләрдән булып Госман мәчете имамы Илсур хәзрәт Нуруллин фитра садакаларына 50 пакет тутырып таратты. Ятим, гарип мискиннәрне шатландырды. Elhamdülillah, bugünkü günümüz Allah rızalығы için məşidlərimizə verген fitra sadaqalarının inşallah tiyişli orunlarga alıp barıp ciddidirgen niyetledik. Allah Rabbim şuşu vergen fitra sadaqalarımızın her parçalarımızın kabul kılsın. Bu iki mahalle Üzek Məşidindən getirilgen fitra sadaqaları hem bizning Gosman Məşidindən eriştirə turgan, jibərə turgan fitra sadaqaları Rabbim Allah şuşu fitralarımız bilen tutkan urazalarımızın hata kimçiliklerini gafı kılsaydı, şuşu yetimlerinin, miskinlerinin, muhtajlarının, fakirlerinin şatlığı bugünkü günde. Şuşu şatlıkların Rabbim, şuşu fitraların berişilerge, eriştirişilerge, jitkizişlerge, dünyalıkta da hem ahirette de Allah'a bir şatlık, seyinişler bulup Rabbim Allah özlerine, özümüzge kaytırga nasip eyleseydi. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Шәһәребезнең имамнары Буа мөхтәсибәтендә эшләп килүче яшьләр бүлеге вәкилләренә мәчетләрендә җыелган фитра садакаларын тапшырдылар. Яшьләр бүлеге җитәкчеләре тырышып, көндәлек кирәк азык-төлек сатып алып, аларны Абу Ханифа мәчетендә пакетларга тутырып, волонтерлары ярдәмендә Буада яшәүче аз киремле гаиләләргә, мөмкинчелекләре шикле булган балаларга өләште. Алар 80гә якын пакет таратты. Фитралар кабул булсын. سبحان الملك الحنان المنان 2 май Буа шәһәребездә Ураза бәйрәм матур үтте. 2 май көнне Буа районы мөхтәсибәтенең яшьләр бүлеге Ураза гаетен зурлап, Толымбай урманы мәйданчыгында бәйрәм итеп үткәрде. Бәйрәмне мәдрәсәнең мөдир урынбасары Мөслим хәзрәт ачып җибәрде. Muhterem cemaat, Müslümanlar, konaklar, balalar, barıgızını da tebrik etem. Şuşu zor beyramımız bilen, Uraza beyrami bilen, elhamdülillah bizning Ramazan aylarında uzup gitti, tamamlandı. Sizmişe de kaldık. Mana şuşu matur beyramga elhamdülillah eriştik. Şuşu beyramimizni
ачык дип игълан итәм. Нәниләрне аниматорлар уйнатты. Мастарт, аркан тарту, төрле спорт ярышлары белән бергә үрелеп барды. Kein Blatt fällt vom Baum, ohne dass es weiß. Keine Blume beginnt zu blühen, ohne dass es weiß. Subhanallah, 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 Subhanallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kein Schmetterling kann fliegen, ohne dass es weiß. Kein Vogel beginnt zu singen, ohne dass es weiß. Subhanallah, 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 Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Hürmetli din kardeşler, hürmetli etkenliler, hürmetli balalar, Allah'ın rahmeti olsun kirgenge, Ramazan Şerif beyramlarımızı hürmet edip, elhamdülillah, buna bir kontrol uzdurdık. Bismillahirrahmanirrahim. Barıgız Allah'a rahmeti olsun. Hem de en birinci rahmetlesini katlaşmışlarga, yardım edişlerge. Barıgızga da Allah Teala millet ecelerini nasip etsin. Şunday matur etip, körkem etip ütkərdik. Allah Teala razı olsun. Barşamızdan da ütkərüşələr də, əzirləvşələrdən də. Буа районы имам мөхтәсибе Илмир Хәзрәт Хасанов мондый күркәм чара оештырганнары өчен яшьләр бүлеге җитәкчесе Илнур Сафиуллинга, аның тормыш иптәше Газизәгә, аларга ярдәм итеп йөргән активистларга, мәчет имамнарына олы рәхмәтләрен белдерә. Җыелган халык шатланып, канәгать булып калды. Күркәм чаралар дәвамлы булсын. Эфирбыз шуның белән ахырына якынлашты. Студиядә сезнең белән мин Лилия Валиуллина булдым. Игътибарыгыз өчен зур рәхмәт. Уразаларыбыз Аллаһы Тәгалә каршында кабул булсын. Гынахларыбыз ярлыкансын. Әҗр савапларына ирешеп, бәхеткә бу дөньяда да, ахирәттә дә лаек булып, шатланып, сөенеп, шөкер итеп яшик. Хөрмәтле дин кардашлар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату, хөрмәтле видео тапшыру караучылар. Аллаху акбар, Аллаху акбар. Ас-салату хайрун